Ministeriu Sau lansa Susuk Walbachia atau prevene no kontrola susuk nebe hada'et moras Dengue e Timor-Leste. Moras dengue sai ameaça bot ba população e Timor-Leste, também cada tina paciente balon lá convida causa husi moras dengue. No Ministério Sau lansa Susuk Walbachia atau prevene no kontrola população husi susuk nebe hada'et moras dengue, zika no chikungunya no nebele menos moras dengue. E lançamento no vice-ministro Saúde assunto fortalecimento institucional saúde HTT, husi dengue bele causa número mortalidade nebe as liu balabari kiksira também governo continua hal esforço de bela reduz dengue e harailara. Susuk nebe maklori Walbachia atau nune bela reduz virus dengue nebe maka espalha atau la bela causatan casos de demanda berdarah dengue bahia itania população. Dari tebut sirahut haten kataka tinan hirak liuba caso dengue e teneran nya hatudu número de nebe maka astebes e causamos mortalidade lugu kita liu ba itania oan tanomos itania alisira. Mas ia tinan sira iko so esforço makas nebe maka governo parceiro sira halo itabele reduz mas situação ne sira máximo. Então hotan método de reforma método nebe maka ita introduz ba ia susuk nebe maklori Walbachia atau nebele sira nia bele kawen ho susuk sira selo atau nune ita espera kataka to fim do ano, fim do programa né, ita bele heta resultado dia. Nelson Martins, nudar senior técnico advisor Menzies Timor-Leste Henkatak, ho Susuk Walbachia ne bele elimina moras dengue e Timor-Leste. Mas be ita espera katak susuk sira to inta husi, bele sira bele supervide primeiro, sira moris telai. Segundo, quando sira moris ana sira bele cabe fale o susuk ida nebe maka la Walbachia né. Se ida ne acontece ona, ne ita hende tana resultado. Agora tu garante susuk ne moris ne maka o entare ambiente ne ita cuidado tertebes, o inter lansa ne telatene. Mas equipamentos, IOP, Action on Poverty o WFP continua apoia técnico, científico ba Ministério de Saúde para poder halo monitorização e a tempo fulang tolo to fulane ita mai kar fale susuk serne susuk ida aedes ne pa ita ba check fale susuk sirane iha na be ida moris ne Walbachia dune kala se moris ne Walbachia ita sucesso. Além de secretário primeiro da saúde difat Austrália HTT cada tinan dengue hamate mabarak mebeho tecnologia avançado bele prevene. And in some cases success in completely eliminating them. It has been a long journey to arrive at this event today, the mosquito release, preparing for the mosquito release. The commitment from the Ministry of Health and the openness of communities to adopt this innovation with the assistance of Australian technical partners, Menzies World Mosquito Program and Action on Poverty is to be congratulated. Tuir dados nebe serviço saúde município dili resiste e hatina ne caso moras dengue hamotok atus hat walunolo no husi número ne paciente na rua la convida Dilma Suzeti Teotonia Neto GMN.